Mimwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Se we your first time bomodia subscribe. Mia notification is keke no send video bia ye di betumu no abusua wo son sabekan wenye bia sho medasi bebre abusua for Chini Jonas grass nko the system is working 24/7 oni ohini David womedi womano atum abusua omedi womano atum eye apostle Kwadwo Safo ono ani mamienu ono abo Sara Adwoa Safo eni ne nua akofena abusua ensensemu a ebeto omu mienu ntemu a etuo tu nyina ye den eba mu no a enne de wo yakoredi ewo court no abusua womedi womano atum mo amanim se enche bia ana Adwoa Safo wo kopie mu ono ani nua akofena fie a chese wo ma ye sane etuo gu ni so a enyenya me ne ba mu a abusua nkan se ehonum na woye den wo hre ne kra enso nyame dom no a enne okwa akopɛ ayaresa ne nyina ne se na akofuna omo suani inse ono ana omeden wo melidi papa na sorry no a Sara Adwoa Safo nso se enye sa ne tie ne momu no papa no eje satumie ni nyina yeden efri ne nsem ewo mra no woye den wote ase enti se ne wawu na oso sa befa satumie na enye mra kwa so enu na kofa etuo tutuo no eyeden ebam abusua Chini Jonas oni ohiri David edi asem ana omo kan fa ruo na yakokan ewo court no edi asem ana omo kan fa ho mudie mummi bonwura video no ensem ewo nyina ne say akofran enye leader otunade yeso ena afie ne we no akyere say ono na yemfa so no ense ne nsa ye de support ebe support no for the fact say ye ne nya adwene ewo bibi hu no nkyere say ye be ja asore no ana ye be ja support ye de be support no ye be support no if you say papa na aka say o de ade na ja me nya ba me ya asore ba is either say me decide say me ja asore ana me kwa sorry but me ntimi nya sorry no so because papa bo a wabbo me ho ban bi sa me no me ntimi enya sorry nti me koso akwa sorry ni na dey support no na sorry na koso but say mote ma me mo first one na kakra ho na bia second one tia ayo no na papa say only di asori okay nti say papa can dey like I said me yes no you know obi nsimi nsema dwene and the papa kan efi nanum aba na yi na ya te dia hwan ne osebo ameka say me mpene ye papa kan ete nya be say na secret no no na speech a o man wo court no kwan no ho no o se papa kan ama ye nyina ya so ate dia utim so omkokoduru ompacha is not in a written form but papa no tena ase na de camera si no so enne ba bia ya duru no ye wo digital world ni ebinom friend technological world bibia kwaye digital opesa wo ye wo wele a bon modern na ye video recording ye mfa bi ngu ode sen so computer so nsi ye mfa bi ngu hard drive so mbacho ye fan kosie wo utie si bo asema wo ka no mo koduru court ho no ye mo mu nyina atena se ene ye de ade ni hye mu ne yemi aso kwen na papa ntiwa a okasa eye ma de hye me chia mu nyina me well ena mpese me kan mamote no me tena se akan se na ebe ya che na obi antimi nkosesa no me a metie yi apostle Kwadwo Safo na me kasa no me well no me di we ahye me ba we nsa mpacho we su ye me ba we dia we su ye me ba we dia enti muntie ni osebo ka no osebo ma ye hu se papa ne ti ho ana okasa tie sa you really will no you really ayo no na papa say only di asori okay and he say papa can dey like I said me yes no you know obi nsimi nsema dwene and the papa can efi nanum aba na yi na ya te dia hwan ne osebo ameka say me mpene ye papa kan ete enya be support Kwadwo na ya ye se na etwa say ye na asori no se papa kan ama ye nyina ya te afri nanum dia hwe wo hwe sane Adwoa Safo tie ene saa eti clean we sane na omo ye no so omo koye ena na nke ye paper keka
One shank on Bessia Solagina say, a yakofna we nasha dakoshe baby, a moment lawyers be me and Yakoye and no my treacherous idea. Quite papa to one neckasan. Yes, so TV no, Pacho papa could use for me, crying. Ono ni kutana dia ono aken ono na ken kan ti papa na na kan na de kire wo mu in a video form ndi se muni ho hwe once ya yede asori na hye ne san pacho business ne so unim se sa abranti na oye the same pilot abranti oye pilot okwiti ne pilot job no me pa kire se wo twi plane papa na timi de ne bana ko suku a ma na ba be or aviation school wa ba be ye ni pakesie ni petitru e wo sa piloting ayinum wo jai ba bet na ne papa nchen because papa say me ba brana men kire wadwuma no secret adwasa for wada roma time na unuan yi bo no ho modern wo so akọ suku all right wo akoye o lawyer na emu ade yate there was a time I saw adwasa for a wo share jeans na ne to feel bi na onam ho kire se ono no opia ka dakru bia no within the week no or cars awodo 7 na Monday on your DPA up to Friday on your DPA Saturday on your kokoji nani Sunday on your debekona sorry and sana wase ahye Monday ase saa tama wunuen na papa na twe na ben no woni ne idi akone aba no na wo di adane kotidie tuka echine mema so Kennedy Japan di na we yedi na we su akodi na we su abedi na oyeden o papa share that year as a politician and to the eye they share on just enjoy yours me catch you say mama can say me chiro me family a man e paying for me you oba oye ketua na yen last born catch you oba awtwato a man e paying for no mama o papa odi e ben yo se bibia na e be ya emema na ewo mu no ye panyini ono na gina asabusua ni nyina panyini oyo ba niema bibiri ho no ma wa onim ye Ghana na ye wo no sene ombe ne se o be ma no bibia ni amoma mema no nye di eni animu tinka we uta uni ye chipa ka omo be kura omo papa legacy mu pa ama mesi edin anka omo so de baba abeje no me ne o ka sei menim ne yasie wonim se asori num tie asori num kona kwese nkofo agange up man bi kura kasa ne ehun nya se mebo ne num asem no papa bi wono so ani abre dendenden agina ogina wone ne nsem a woka nyina no ade na ekoye no mkoye no mu ne se jama mi se bibia nko bibia ne ho so afa bibia man ni mo hwe no papa we enena yakwa papa na nkasa kenkan ne num asem nyina no so oda so gina ho no ma won de onya kra obeka se nye no kre yasesa niema wo ho papa yesu gina ho a wono akasa se bia na wo makoye jama editing ama AI na ekasa no Inti abusua na nkasa na apostle ko Joseph Ofrim o ma sori agina papa ne mma one mma miensa na wo nkwala ni nyina wo bia agina ne position asori na ye Kristo asafo no mesi anopai ukona ukohwe vima na asori ma no emu ma mefo ne ade wo mo bag bia sense mo ha ne America ne vima no mo di wura na se senne kwa wo mu ko ipa de wo mo kona ankwa ye yantoko ebesie and maybe no more demonstrate meboa almost sided with adwasafo e ba ye no ye tia pebi no ma pe ba bi di o makosha akoye mba cho we brai nyame adi na sema ma no enya yi bi aje se ne mfonso ye ne se na nkese otwen e ma ye tie we oni wie e na odi ameka pepere ya okokosi no ho ade so no e se umie si o papa wie ma ye nwie wie ne ekokan a wakọ ame afa amamre kwan so eno ano no na wo ni mfonso awaye no nanso ansa na abranti obi tu anamo no onim pasa ne papa ne de niema bibiri we nyina ahye ne nsa onim oye 100% sure nka wo adwasafo ntina wo sankan wo sebo nyina no wo sebo monye na nka yemfa wo sebo ni animu ana yemfa wo adwasafo ni animu na nka wo nhye akire da bi wai bacho nti e ho ne de na chese ni awie no papa ya ogina ha mpacho muntie ne kakra nya so beka sama anya fe muntie papa ne kakra wai enti eyam pase yesun onyame ana akonkrofo mu asonu general secretary Dr. Kojo Oduro
tie ne signature papa ya se me ehun hia so ye bebo just say woni maybe time ma wo mo na ese say an papa ne ya amamre na otu we no no osesa no ne o kan ye no osesa no wa nye wo mo bedane no mankofo kra edi adanse wa court ama ade no court gina ho ama yakenkan a lawyer fo papa ne kire nipa ahodo a ne hyehyɛ ya wa ye no o se ode we oni bia koma wo mo se wo mo nyina ya adanse fo court akogina makokenkan dia asembim papa na ba be gina ho no ma utum se ahye wom na nya ne o mo patie no Even so, I did or 2 years ago, when I come as a son, you know, could be said, or it is new. Or yeah, changes in you when you can answer some way or no. And it's possible. And did they say no? What daruma? But on ye, I see any dear, Messeremo. Papa Akofina, Mpacho, Kwajosafo Akofina. He is now the CEO of Christo Asafo, Chief and Mpacho, the director. Chairman, boss of Christo Asafo. Tiamechoni yo, because we Jimmy South Africa ni kramai et Ghana. No be a shop right a Tony fruit. No one the air condition mu feel comfortable for Ghana and the second home. Na Ghana ni ko South Africa, na Ghana South Africa ni ko kuno. South Africa ni ko pamna free ni shop. South Africa ni ko brona free ni fie. South Africa ni ko kuno free. Now not Ghana enjoy better life because you penny for Jimmy. To say Akofina kwasi penny ni Adwo Asafo nua. He said o ma frem say John Mama kwasi penny ni court of no. Aja man ni nam ho and the crowd celebrate because John Mama say ayin and the court of say onu na nya asori ni leader. Nya John Mama wonya boa say no be no wa mamu no bia value obi atutuo ato 50 times edi kum nipa wane ne nkura na wantimi anchi nipa na anto prison oh na me akofra no tie me next time ko tutuo ku Adwo Asafo bio ana otutuo uma ono nkura because your mama ejimi ntima adwen say no ma say obetimi atutuo ni obi ewo misunderstanding anu akotutuo pepe say uku no ebi si bio amemo obi so abetutu akum because your mama mamre ni o mind mama fa ho me pe wasem first day me ka asem kire say tie me unua no wo ye dan a wo no be mo aye dan asoni ni leader enti jajimi na mo nkura mo papa achi boko na mo putu respect e ma o papa na papa ye legend o papa ye nipa ni ho won faso kura che Ghana mpanifo nyina nimdia o papa wo any impact o di abre o man no any respect o di Ghana di aduro no ye ka country say ka so Africa ye bo Ghana o papa di ni e kobo countries aye TV a timi kasa ye bo TV a bo nsema na so o man baba ya na adum o papa di ni e bebo entu papa ye respectable person any kwan say wo de crime e be bata ni din ho say we criminal enti bro ho asi Jimmy John Mama e kwasia enti na ama na basa country bia ni wiase abetwutu abo bi even America kura na otwutu obo kraman ana o kra o kodam be 20 years how much more than the pedesani ya mo na di so ba enkyere se famra show sem next time a wo de mra be show sem oni obi wa misunderstanding afako police station fako court next time I de mra be show sem atutu abo obi no me metna o me hwe me so me de member life na me the time a obi su be ba be bo tu ofie aba be to Ghana police obi antime kasa because ya wo no timi tu obi tu okofiri a me so me ma obi abe tu akofiri obi antime kasa o Ghana o because enkwase asem John Mama person say kuro no because obi di boni a emfa ho say o sika no akwaje ne bribe no ne na mo Jimmy e ba sa o man ni nye save so on am channel Jibril Abu said the Almighty Trinity has been ready to be the next president of Ghana. We're going to rule Ghana from heaven. I'm already doing the campaign for you. Thank you. I appreciate you. God bless you, man. Now me stand here. I'm reading NDC and NPP for fans in Ghana because you have a crony here at the end Jimmy because on my own South Africa for Pam Ghana for Mukwai. Omo ba Ghana. What the ma Trump boom for no say okay. The same way and the bufu you Pam Somalia for in Adiom ko Somalia. Sana ni bufu no Pam Ghana for the Omo ko Ghana. Enti country ni nchia na okro. Enti uyenye ye kuro ye. Enti pani se Adwo Asafo tuo ka na o idani sika o ye sika ni nti. Oko a Germany ko yi bullet free ni redeem. Bisa won se wo ni kapre. Woni sika de be didi. Etuo ka wa na ko yi bullet. Hospital for ni na doctor ko strike.
because your mama Jimmy Otuamoka ni minister aboa atam sika na betra broche se abrofo enye ne yire awo so ati ase enti sesa no asem to a woni kapra woni sika be high private jet obewu so woni ameche no adu asafo ye millionaire ni ntina otimi na private jet 1 minute bia ni sika aje etu one day akofo ado de no na omoje den 13,000 euros per hour tiri ameche no enti fanise obefa ahiafo jet kura na omoje 5,000 and 6,000 euros per hour 1 hour kura betimetua there be campus wa beji hotel abetua medical bills were broached. You cannot afford. Until then, you cry. It shouldn't happen that way. Me cry me your mama to one also so for South Africa for one so. No one sending one among president no so Jimmy. I remember maybe Pam will be a South Africa company be our Ghana. So what I say, me bumpire say almost see my Jimmy no muku Ghana. Me muku Ghana for 5 seconds. Say so muku 3. Omuku said your mama see what Jimmy not na omuku South Africa for Ghana for na one umpodu ni ukroma ukokuna yan fano ko Ghana embassy was South Africa say omu form ade enko omukrom e die ntina ade mre show say mabekuna South Africa ni krama ni ufin ace patient no aku Ghana ni South Africa na your mama Jimmy is diplomatic. We are calling the authority of South Africa police to do investigation. We need charge. Abra police in a guide the criminals no mukum ni pano. And this no best so Jimmy Swa. Memo be a question head office or near Bromina, we are Musikana, stamping bag or be and twin Casagana police with Machubi. To me, train some Ghana for 2 or South Africa account. Your mama see Jimmy, Sana May South Africa for Nume or Ghana. Minimum more than 300 companies or Ghana. In medical, me I charge out to pay 50. Me I met young can be and make Casa Ghana, including South Africa man paying champagne. He's nobody. Won't make Casa in ACI and radio mama. While one Panyama na Fono, I had said ye who to Quasiasa. Where Jimmy charge your mama class, South Africa man paying. Jebel Abu Akufo-Addo was $18,000. What I say, Akufo-Addo private jet and all the core brutally. A high private jet $18,000 euros per hour. And imagine I do as a funny millionaire. Sammy Wawuda Dada. And Tiakofanano. Onimina said when Yanni Chimmy said Ghana and penny for your mama, your clamity. Say here ni me na kotu tuona nkasa me no da prison me oni ma hia for minimum o ma wi abode ya am 40 years 15 years don mama aboa kankan no na mamu kankan no minim boy bi o na nsem o Korea that saying e o member say mabokuro ni o mama na 42 years ba e obi akituo a o kum nipa nkwa on the front line na nipa nya say bia wa trespass ya ko bi property onu ani sika ene ne papa sika fie ayedi asiama onwa adu asafu si fie na yenwo akofuna ne mawiase akra ya akra kitikiti o adu asafu nu aketwa no enti onwa ne papa fie okọ atise me mabagana na me kom papa fie na me nu aketwa a obehia me awe ka mo me no no tutu obo me a na we call this as a normal thing. We are bra man panyin okroma be on for so long na wa kwaje bribe aja akwase mpanyin no na mo a you are stupid. And this for me and more and TBC be a memo be a cotua of Netu or who are near Sieno or be entering Casa and Timedica catch and answer Mamobia Cucuno. Akofna, O to address foot to be a what ye, Mon share part to a mano. So to address foot to be on I drink and your mamma Jimmy to be Fiescas and Namwa. Memo be a cool be entering Casa, Christian from Pastia Podina or be entering Moa. I'm telling you the fact. And to him, I knew a problem. I only knew a problem. I knew to fa company fu anim asore no mo company fu ho na mo ntena mo nuan onu nuan nyina ntrase na mo siesie ma se menye Jimmy kwase akokum nipa aden wa Jimmy